Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umewahi kukutana na mtu ambaye hakuna kitu anaweza akafanya mpaka aulize watu wengine au mpaka asikie watu wengine wanasemaje, au kwamba hata kama alikuwa na mawazo fulani akisikiliza watu wanasema au wanaongea, then yeye anabadilisha mtazamo wake? Yani huyu ni mtu ambaye anasikiliza sana mawazo ya watu wengine. Kusikiliza mawazo ya watu wengine sio tatizo, lakini ikiwa kwamba muda wote wewe unahitaji tu kusikiliza mawazo ya watu wengine, au kwamba kama una kitu chako fulani ukifanyi mpaka ukaulize watu, uulize wanafikiria nini, mitazamo yao, sikiliza. Kuna nukuu moja inasema hivi: someone's opinion of you is not your reality. Kwamba mawazo ya mtu mwingine kuhusu wewe sio uhalisia wako. Kwa hii tabia ni mbaya, kwa sababu ikiwa utaendekeza na utegemea kwenye kusikia mawazo ya watu wengine ndipo wewe ufanye maamuzi, hii inahatarisha sana kujiamini kwako. Nimesema kujiamini kwako, kuna kitabu nimeandika kinaitwa Anza Kujiamini. Ni kitabu ambacho kitakusaidia katika hatua zote na kukufanya uanze kuwa mtu wa kujiamini sana kwenye nyanja nyingi. Sababu nimeweka vitu vingi ndani yake mbalimbali, pamoja na mazoezi mengi mbalimbali ambayo so it's a practical book. Kwa hiyo unaweza kupata kitabu hicho ili uweze kujifunza mengi zaidi, sawa, pamoja na kufahamu yale ambayo yanaua au yanakusababisha uwe mtu usiyejiamini bila hata kujua. Mojawapo ni hilo ambalo nimehitaja leo, kwamba tabia ya kupenda kusikiliza mawazo ya watu wengine sana sio tatizo hapa na pale ambapo unakuwa unahitaji ushauri, labda watu ambao makini wanaeleweka. Lakini kama kila muda tu unakutana na mtu anamuuliza ongea na huyu, ili watu kwanza hawezi kukushauri kitu kizuri. Kwa hiyo kitabu unakipata kwa shilingi 4,000 tu, ambayo ni soft copy. Jinsi ya kupata kitabu chako, soma caption hapo chini.